Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kalangsning Football Club, kalayo rong sa final, ha kajing yakop lakay football jong Kalampong Officers Choice Blue, Shillong Premier League 2018, kabala pelong da Shillong Sports Association. Ha kajing kon persya ya Shillong Lajong Football Club, kabala long ha kakat pratrek mentau benar risau, arja katpra, hapok madan JN Stadium Polo. Hakani ke kala yakon semifinal baningkong jong Shillong Premier League, Kalangsning Football Club, kalala ban pelim no, ya Shillong Lajong Football Club, the lai gol anot. Hakaba ya ki artili ki gol layo tab, haka minit ke balai pesan, lengba ukit bok lang pale. Pada haka minit ke basapuar, lengba u ibormi buam, lengba ke corner kick, kabala shot da ukit bok lang pale. Kalangsning Football Club kalayo ban perki biang ya kejar, haka minit ke bah new penriau, lengba u kensai bor lohoj. Balayo ban tab ya ke gol ke balai, bat ke balong tat ke gol ke bakhado. Nakani Kalampong Kalangsning Football Club, kalapan isai kedar ya ke rukam ilakai, bat ban penkre ya lade, banyok rong sa ke second division jong Kalampong I-League. Watla ke Shillong Lajong Football Club kelamat ya ke namram hakani ke kenti, penban kandang la ban rong sa ke final. Henry kan hapar ban up ya ke jekon ya ke semifinal ke baar ke ban long hapadeng ke Rangdajet United Football Club, persya bat ke Malki Sports Club. Hakaba ke kenhon ke bajab nakani ke jekon kan yakon persya ya ke Shillong Lajong Football Club ke balabo ban long haka arp sautrek mentau benai risau arja katpra.